Ka All Meghalaya Kickboxing Association hendak sengi kalai pau tarik ujeliu kalawan berpentipaj ba syakilat patai kubur bahkan penlong ya ka first state level kickboxing championship kabanlong ha ka khatar bat khatlai tarik u September 2000 ha plau jongka Bharat Scout and Guide Shillong. Habagren syakilat patai kubur nak yang presiden ka All Meghalaya Kickboxing Association uba Samuel Hasha ula pentip ba kajing penlong ya kani ka first state level kickboxing. Kadai hakasin ka banengkong bat rakhiru ya kajing dap suppose nam jong ka All Meghalaya Kickboxing Association. Shu ulaong ba kajing penlong ya kani kajing ilakai ka longru kumsi benta ban rakhe ya kajing dap suppose nam jong ka seng bat kumjuru ban plilat iki khna ka badon sap ha kani kajing ilakai kickboxing. Kumtau la kentu bat khot bat wear ya baro ki club ki association ki school ki college bat khamtam ya ki khna kanthe bat shenrang makin wan bani simbenta ha kani ka ransan yakun kickboxing championship ula berabru nakabaong ba kitu ki bakwa bani simbenta ha kani ki jingila kai kila ban pha ki kerteng jongki lengba ki phone number ha ka ba kila ban pha sha number pra nyau lai we not r lai pra shu ula kanturu ya ka tnat yele kai jo kejela bat kumjuru ya kitu ki bru ke baik ya ki kami lekai bakin snau bha ban kersan lang ya kani ka kanhun knang ba kani ka jingtmu jongki kan long ka ba sei so ni wan onem ta sni na honta man benchai ban pentip syaki kena lekai baro nyoka kickboxing te nak ni tu yang dan kom ba dari presiden ba Samuel Hasha tadi ba John Sutton vice president ni di dalam ekspor gambar dalam ekspor di imut bantuan yang mereka plus state level kickboxing championship kawan salong haka Qatar pada kali tarik jom menai September arjar besar pada ni belum ngebat ni belum yang mereka jaga hantai apa ke Pulau juga Meghalaya Barat Scout and Guides apa Shillong dengan pelong hantai yang mereka first level kickboxing championship di hal yang nyimpan pelong mereka di first level menor nyimpan pelong di karena mereka kasih kepada kong dengan pelong mereka first level kickboxing championship di hal juga forum mirakhe yang menjimpak shipos dan nyoka All Meghalaya Kickboxing Association di nilai pelong ya state level training camp dan hau ni guna mata usna mero bilang sebelum hau na Januari khatlai hau khatratare ya ka state level training camp bat ni saya pelong ya ka selection camp shwa ni le chakoka national kickboxing championship de hendrai ka state level pat ni pat tulong menoro nomor ba ban pelong ka state level ro ka ka basok ka ba ya han nomor ba kajinglot bijingsa bidan kam shikun ki non kam ka ba yai ban matulong yang mereka state level kickboxing championship. Hendrai minta usna empat hagi juga por kajinta chikosnan jangka mereka All Meghalaya Kickboxing Association angka tengi shimro ya mereka kagala bat nila tradition dong ngarikat bagi nukit kam bijungi baro jangka All Meghalaya Kickboxing bat baro ki student bat nilai rai matulong yang mereka state level kickboxing championship kumsi benta ban rakhe ya mereka cinta supposnan bat haka juga koru ban ailat ro ban pli kalat ro iki kena asal lagi jungi kentei bat cendrang ban peni ya kasap kapong ka jungki hapo kaneka jela ka jungi yang pelong ya kane naduki tiny dots ki ba khendai sna adon rusna nanta ki sub junior nanta ki junior bat min peloro ia ka senior championship de kane ka sin ka ban kong ka min pelong bat ni karman si hamro ba ki khna baro kin practice bat ki chimentaro ha ne ka state level bat ni khodo ya baro nadu ki club ki ba pair ki association ki ba pair bat ki individual ro kunjo ban chimenta ha ne ka championship ni ailat ya baro andai pengipai tangi kikna bijungi andai ngipai ya baru kikna kipai ya kai ya kickboxing ba
pila hero ban register galade dak ba pila ban call yani haki nomor ban insaai ki WhatsApp nomor pila ban message ya ka terteng ka jompi ya ka jaka sak ka jompi bat ya ka arta ka jompi kila ban phashani bat ngin sa ku record nang ta anda shwa ban sang ka championship ngin tam lompat ya ka ne ka huiji shwa ka championship te ngakar pat ya baru kikna samla kan thei ka chimram but ya kikmi kikparo ba island ni kikna ki khur ni jompi but what kino hi kairo na ki school ke ba phero na ki college ke ba phero ban pha ki kikna school ki jompi kikna college ke jompi ban man shim banta ya kan ka kickboxing championship but ka long ka championship ka ban itu na pha but makan sab ji kan mapro ha kaleka kita championship but me kiban snowpa ban pensiun lem ban wan sakmat lem ban aji persan lem yang itu namar pakam dai basok mungkin organize kene ni haman siu ko bai hall ni haman siu ko bai pak bai ti ka jaka sa ikna ki medals ki certificate ki trophies but ki ring namar bang indal ki ring ro ni haman suai te ni haman siu ki kene ngin ko babun telah don mano ki parlo perjor ki ba ye ka sports te semua haman wan sukman pun yangi dan ekot yangi inwan kendu efi ba pen nyarap dan nak bentajongi kena bakane ka long shilta man yarap ko ki kena samajongi jo jalla jongi man kedio yangi ba khatam yaro bangin sei kena samla ki ba pen sai ha ban pha chapo national level ba chapo ka international level ro kunjo te kata ka thongka jongka association ka jongi te mi ka patro ya ki ya nakleng jongka na director of sports ro ba snobha bhai khmat lan jakne ka association ka jongi ngimdei shu ka bare ka association ka jongi andre gela mu bhagi khna ki ba lekai amduna shu ya ka samspa nurus pa wad but mi garments kham ban wan hagde ka championship ban wan chimta la kuno kin boy kuba south pa wad e ki khna kenam duna ya kata mi garments kham bagi khna kin boy dengan terparu nak lain juga government bagi high command yarap lang nak tentang mereka association kejungi kena menginyo ban sei ki kena samla ki ban sai ban pha sa national atau international ban wan rakro yang ni jalla mereka jungi barokoi tetap ni nak lain jungi indon issue di government scam but ngakwa ban karen ro kenya dapat tinggal